Da mi je neko rekao da je ovaj prilaz ovako nepristupačan, ja stvarno ne bih verovao. Na prvi pogled šuma, kamen, tišina i ništa što bi reklo da se krije bilo šta što je posebno. Međutim, dalje, kada budem išao niz put, saznaćemo da se krije nešto posebno što možemo da osluškujemo ako ja budem malo tiši. Čujete? Pazi. Joj. Inače, jedan savjet, ako snimate emisiju u šumi i u divljini, nemojte da obučete bele farmerke, bele patike, da pogrešite kao ja. Ja inače ovdje nikad nisam bio i drago mi je što sam došao, međutim, baš mi je čudno što je ovo ovoliko zaraslo i što je ovako u ovakvom stanju. Evo, kao što možete da vidite, ovo je nekada bila brana. Ja pokušam u praznu da je zavijam, ali ne mogu. Danas nastavljamo emisiju predstavljanja našeg Novog Pazara. Danas se nalazimo na padinama Pešterske visoravni blizu manastira Sopoćani. Međutim, ako okrenemo kameru i vidimo širu perspektivu, možemo da vidimo da se ovdje nalazi izvor rijeke Raške. Međutim, pored mene se također nalazi još jedna realnost, nažalost, prizor koji svako ko poseti ovaj veličanstven izvor ima priliku da vidi. Realnost koja je tužna i nešto što se tiče svih nas i o čemu bismo trebali da vodimo računa. Evo, možemo da vidimo znak koji upozorava na bacanje smeća. Dakle, kazna za zagađivanje je 25.000 dinara i molimo sve da budu odgovorniji prema izvoru rijeke koju mi pijemo. Izvire južno od manastira Sopoćani jakim vrelom iz Male Pećine u blizini kontakta Trijatskih krečnjaka i paleozojskih škriljaca. Raška je leva pritoka Ibra u Srbiji, dugo je 60 km. Evo vidite, nisam znao da će za vođenje emisije da mi trebaju parkour veštine, ali eto, svaki dan učimo nešto novo, tako da penjanje po zidinama, spuštanje, zašto da ne? I evo nas, izvor rijeke Raške, bistar, čist, baš onakav kakav bi ceo tok rijeke Raške trebao da izgleda. Evo nas na izvoru rijeke Raške, pokušat ću da budem što glasniji jer me verovatno ne čujete zbog buke
koja je u mom neposrednom prisustvu. Ja sam svestan da ovde ne mogu da se kupam jer je voda izuzetno hladna, jer smo kod samog izvora, voda ne prelazi temperaturu od 8 stepeni Celzijusa, ali ja želim vama da dočaram ovu atmosferu i da pokušavam da barem gacam u reci, da vam malo dočaram atmosferu same reke Raške. Ova voda je stvarno za piće i mi ovu vodu svakodnevno konzumiramo. Prvih nekoliko kilometara je zaista nepristupačno, imali smo priliku to da vidimo u praksi. Međutim, sve je toliko divlje i netaknuto od strane čoveka da je svedok toga da ovdje još uvek živi i boravi potočna pastramka. Reka Raška je dosta divlja u svom izvoru i kasnije postaje sve pitomija i mirnija i to je reka koju mi svakodnevno možemo da vidimo. Dakle, nemamo toliko često priliku da vidimo Rašku onaka kakva jeste u svom izvoru, već vidimo onu verziju koja je dosta mirna, dakle njen tok u našem gradu. Ako nećemo da je čuvamo, nemoj bar da je zagađujemo, jer neka nam ostane reka Raška kao što je ostala nama, neka ostane i drugim budućim generacijama. Jer ono što reka Raška, izvor reke Raške predstavlja za nas nije samo važnost Novog Pazara, već je nešto što je važno za cijelu Srbiju. Vidimo se u narednoj emisiji.